Асанов Садыкбай Актырпак айыл өкмөтүнүн орун басарымын. Мына биздин айыл өкмөтүнүн территориясында быйылкы жылы мына президентибиз баш болуп көңүл буруп, мына айылдарды өнүктүрүү маселесинде мына айылда биздин айылда 32 километр кайтпас өтүкчү жолу оңолуп, асфальт төшөлүп бүттү. Буга чейин мына Союз мезгилинен бери ремонт болбочу эле бул жерибиз. Жылына айыл өкмөттөн каражат ажыратып, ушул оңдоп турчу элек. Мына оңолуп калды. Быйылдан кийин эми мына каражатта бөлбөйбүз, жакшы болуп калды. Элибизге жакшы болду. Мына каттоо элибиз чаңда жүрчү эле, чаңда жүрүп, техникалар бир канча жолу техникалар бузулат эле. Булар оңолуп, элдин турмушу да оңолду. Мына рахмат президентибизге. Айыл жерге жетип келди мына президентибиз саясаты. Ушул айыл өнүгүп атат. Рахмат. Ушундай айылдар өнүгө берсин. Кайтмас Миңшинар өтүкчү автожолунун курулушу 2021 жылы күзүндө башталып, күн аба ырайы кескин түрдө сууп кеткенине байланыштуу иштер токтоп калып, быйылкы 2022 жылдын эсебине өтүп, мына ушул күндө бүтүп азыр. Жалпы узундугу 32 километрди түзөт. Бул жолдун курулушуна Ихлас компаниясы өзү демөөрчүлүк кылып, өзүнүн жеке өзүнүн чөнтөгүнөн акча каражатын бөлүп, ушул 32 километр асфальт жолду толугу менен жаңыдан асфальт басып, жумуштарды быйылкы жылда аяктап. Мен Мадумар Мурзаев, Актырпак айылынын тургуну, эмгек ветеранымын. Азыркы бийликтин бизге кылып аткан саясатын өтө колдойбуз. Себеби биздин айыл өкмөтү боюнча бул бийликтин азыркы кылган иштери өтө байкалууда. Биринчиден пенсия, пособия, мына чек аралаш жерлерге пенсияга кошулган эмелер элдин социалдык турмушун оңдоого жардам берип атат. 32 километр кайтмас өтүкчү жолун оңдоп, түзөп, башкадан кайрадан асфальттап чыкты. Бул техникалардын жүрүшүнө өтө жакшы жеңилдик болуп атат. Экинчиден кыргыз өзбек адамдарынын достугу чыңдалууда. Дайыма алар менен биз катнашыбыз, той тоголок башка немелерге келип кетип турушат. Алар дагы өздөрүнүн ушу жылуу пикирлерин айтып атат биздин бийликке. Андан тышкары мына бизди көбүнчө дыйканчылык менен тирилик кылышат. Баягы налогтордон бошоткондугу, баягыдай төмөнкү процентте берип аткан кредиттер биздин айылдын социалдык өнүгүшүнө өтө көп ушу пайда келтирүүдө. Ошон үчүн баардыгыбыз азыркы бийликке, президентибиз Садыр Жапаровго өтө терең ыраазыбыз. Мундан кийин дагы Баткен өнүгө берет.
Prezidentin özünün sözü var, Vatikan önükse Kırgızstan önük öttü degen. Benim var sarılacağımdan, soğukta yaşayman. Mana şu iki prezident alaqani yaxshi bo'lganligi sababli mana shu yillar yaxshi bo'lib qoldi. Juda tegis qoldi, mana bu munosabatlar yaxshi, mana postlar ham juda yaxshi muomalada bo'lyapti hozircha. Oldin buncha yaxshi emas edi. Мен Ажибаев Жақып Бек, Менчинар айылының тұрғыны болам. Мына азыр бізде Ақтұрпақ айыл үкіметі мына қайтмас өтікчі 32 километр асфальт болып бүтіп, автономиялардың катташына өтө ыңгайлуу болду. Жолубуз тегиз, жакшы. Президентибизге рахмат, Садыр Нуркожоевич. Кудай билбейм, Кыргызстандын башка аймактагы жолдордо ушундай тегиз болсо жакшы болот эле. Кыргызстандын экономикасы өнүксүн, биз дагы ушул дүйнөлүк стандартка чыгайлы. Өзбекстан, Казакстан, şu önükü memleketlerin katlarına koşaylık. Baltabayev Elvay 83 yaşlarının bizden prezidentimiz Sadır Japarovga rahmat, barakallah. Bizden mana shunday qishloqlar, o shahar qalma qishloqlarimizni mana bunday asfaltlarni qilib, yo'llarimizni o'ng'orib, shunday yaxshi bizde kelajakka yashashga yaxshi bo'lib qoldik. Mana rahmat Sadır Japarovga, yana shunday prezident bo'lsa, mana ko'chalarimiz o'ng'olib, yo'llarimiz o'ng'olib, yaxshi hozir yashashimiz yaxshi bo'lib qoldi. Men atim 80 yıldan beri şu yolda kattayız. Mana şu yollarımız mana asfalt olup şunda adam avazın kelet ver. Yaxşı endi rahmat şu prezidentimizge. Kırgızstanımız oңолушуга yaxşı mana salımını koşup mana şunday çeke kışlaklarda biz oşoğunlar diyen şu karavata şunday yaxşı. Barakallah rahmat mana. Hazır endi nime deymiz endi? Tölke rahmat aytabız kolunuzdan işnese köyt. Mana posobiyalardı köbeytdi. Bana pensiyaga koşamın da otat, bizden bir pensioner adamda 5 yıllık ömrümüz var mı yok mu Xuda bilet, yani rahmat yani var jakşılığımız aytın. Amin, bar Xuda Perverdigarım Allah yaxşı etken cenegen şey. Kırgızstanımızga bir jakşı gelecekte yani önüge ösüp Kırgızstanımız yaxşı olup ketiversin. Şunday prezidentler kese anan şu Kırgızstanımızga juda jakşı bolat edi endi. Endi bundan buyakayam gelecekte endi Kırgızstanımızga endi Xuda bersin endi Allah'dan tileyimiz. Allahu Ekber. Yaxşı qıldı da Sadır Japarov doğumdan beri oğlu otat, başka oğlu otat, aylıklardı kötörüp otat o yerden, pasobiyalardı, başkalardı. Pensiyalar koşuldu. Pensiyalar 100% koşulup kettet de beri. Prezidentimizin işi mana şu ayıllarga çeyin jetip geldi, sezilip otat ha. Ben de kayındalar. Aylık uzunluğundan beri şu yolumuz oğuluğu üzülüp jatat eder. Bir kanım özümüzde Özbekistan'da kattı otadı yolunu. Özbekistan başalar. Özbekistan'da ayrı Prezidentler rahmat. Kırgızstan'ımızda dağı şunday yönüdüler bula versin. Yelgit turmuşu oğlu versin. Okuna da daha şey yaptı. Bizki küçük kaldı da ötkende şu iş bol otkanda taptı. Rahmat.